Bugün Yorşallı'da uzgan şimbede yongan kunakhanani tertipke kitire başladılar. Tekşirüşçiler ise bu halinin kelip çıkı sebeplerini de aşıqlı. Kunakhana yetekçiligi bugün binanı nişik tüzüklendireceklerini de ilan etti. Onlar bildiruince onun 5'ten birilişigine ziyan körgeni şuna göre iş uzaqa suzulmayışaq. Bugün bizden tüşürü türkümü yongan binanın işine kirdi. Hamandağı halini de beyli oldu. Esigizge çirik yongın vaxtında kunakhanada 72 kişi bulgan. Onlar çığı bilgire 3 kişi tütün bilen ağulana. Barısı da isen sağ. Gıdetten tışkal urunundan Rüzel Şeripov. Mene bu urundan yong'in ketken deb farazlaymiz. Bu bizning охрана bölmesi. Bu urundan ketip ishga kirgan. Kunakhana xizmatkarlari shimbe ertangi 10-chi yartida boshlangan yong'inni esga tushirdi. O't tez arada binoning tishqi ilishin bila bo'lgan ham terazalarini o'tgan. Qora tutun bir necha minut ichida 4 qatli kunakhananing har pishmog'ina deyarli o'tib kirdi. Bu kunakhananing yong'indan eng zo'r ziyon ko'rgan ilishlarining birisi. Munda ali bir necha kunlik kina qonaqlarni qabul etganlar yolqin biriga mana shu teraza osha kirgan deb farazlaylar. Kurubisha idanda alida buyala kesaklari otılıb yatan borsida qurumda havada alida tütün isi anqib tura. Yong'in vaqtında binada 20 xizmatkar ham 52 qonaq bulgan. Borsында 7 minut içinde evakuatsiyliler yolqin %8 bölmenin 7'sine o'tib kirgan. Torttirilgan plastik tüşemler erib tushgan, urunu bilan suv jiyilgan, teraza tüplari qurumda, amma karavot, televizorlar yonmagan. Qarshi yoq bölmelerde tütün isin bitirib, yuvib qina shigarasi var. Restoranga ziyan kelmedi mene. Tütün oturgan, hazır barsında yuvabız, tartabız. Bugünkü günde bütün urunlar, Яңа ел бәйрәмнәренә занимайтлыган урыннар барысы да шул килеш кала. Без берсендә әйтмәйбез. Декабрь башында планнар буенча biz ресторан эшли башлаячак дип уйлыйбыз. Ут бинаның якынча 20%-на зыян китергән диләр. Birinchi yong'in söndürücüler kelganda binoning tübesi hem 3-4 qatların tışlagan жылытқышы yanaydı. Qutqaruvchilar yordami bilan 72 kishi evakuatsiyalana. Bu ishga 81 xizmatkar hem 25 texnika jalb etildi. Yong'in o'rnina kecha Yorshali meri Noil Magdiyev da keldi. Bugun ishlikli Dushanbe kengashmasida ul shahar yetakchiligi qonaqxonani tuzuklantirishga yordam etashak deb bildirdi. Otel Понятно, это частный бизнес. Bilgili qonaqxona biznes endi ol, amma biz sitda qola olmaymiz. Qo'ldan kelgancha yordam etashakmiz. Biz bu haqda kelishdik endi. Yong'inning sabablarini alga tekshiruvchilar ochiqlaydi. Поэтому обязательно окажем помощь и поддержку. Qonaqxona binosi kompozit materiallar bilan tishlangan. 2014-yilda shaharning boshqarma komiteti ham yong'in söndürücüler onun iminlik talablarini to'g'ri kelishini rastlagan bo'lam. Qonaqxonada yarti yil sayin yong'in qo'rqinchsizligi bo'yicha tekshiruvlar uzdirilgan. So'nggisi aprelda o'tkazilgan. Ul vaqtda bilgichlar bunda 2 yetishsizlik ochiqlay. Evakuatsiya plani durust tuzilmagan ham yetakchilik yong'in bosqichlarining chidamliligini tekshirib qaramagan bo'lam. Bunday ish 5 yil sayin boshqarilirga tiyish. Borsini tuzatganlar Әмма ул чакта бинаның тышкы ягына карата беркемнең дә сораулары булмаган. Требования и нормы по пожарной безопасности были выполнены, все документы есть и у них, и у нас, к счастью, все сохранилось. Иминлек таләпләре буенча биеклеге 9 метрдан артып киткән кунакханәләрнең янгынга каршы туручанлыгы 3-нче дәрәҗәдән ким булырга тиеш түгел. Аларны янып китә торган материаллар белән тышлау катгый тыела дип белгечләр. Qonaqxonada tәүлек әйләнәсә кешеләр күп була. Янгын төнлә килеп чыкса, нәтиҗәсе күпкә аянычрак булырга мөмкин иде. Көндез дә 3 кеше төтен исеннән агуланган бит. Әлеге хәл мондый объектларны төзегәндә беренче урында кешенең иминлеге торырга тиешлеген тагы бер кат күрсәтте. Төзелеш материалларына акча жәлләргә ярамый. Мы приняли точное решение, что мы фасад уже не облицовываем. Biz endi tugel qarorga keldik. Binani kompozit materiallar bilan tishlamayacakmiz. Yanmay turgan temir ishlanmalarni qo'llanirga niyatlibez. Әлегә tüzüklendiriге күпме акча китәчәген әйтү кыен. Якын арада фасадның нинди булачагын эскизда сүрәтләп, бу эшнең күпмегә төшәчәген санап чыгарырга телибез. Tüzüklendирүнең беренче өлешен ноябрь ахырына кадәр тәмамларга ниятлиләр. Шуннан соң спа зонада һәм ресторанда кунакларны кабул итә башлаячаклар. Яршалыдан Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев.